Nongeye kubaha ikaze rero mu isomo ryacu ry'imibare muri Wema School. Uyu munsi turakomereza aho twari tugejeje ubushize. Turatangira uyu munsi turaza kwiga guteranya, kubara ndetse no kwandika. Tugakomeza tunareba guhera kuri 11 kugera kuri 20. Muribuka ko ubushize twize kwandika kuva kuri 0 kugeza ku 10, tunareba 0 n'iki, 1 n'iki kugenda kugera ku 10 bisobanuye iki. Mu gukomeza rero kuva ku 10 turakomeza uyu munsi tubara ibikurikiraho. Umubare ukurikiraho 10 ni 11, tugakomeza 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Murabona ko buri gihe ko bigenda bizamuka ni rya 10 twongeraho 1 cyangwa se 2 bitewe n'aho tugeze, ariko byagera nyuma ya 19 turavuga 20. Ni 12 yarababaye 20. Nitumara rero kumenya kubara, ndizera ko mwumva neza icyo bisobanuye. Niba mwibuka isomo rya mbere 20, murabona ibintu bari ko 20 ni 10, ni ibintu 10 n'ibindi 10 biri hamwe. Noneho nitumara kumenya kubara neza kuva kuri 0 kugeza kuri 20, ubu niho tugejeje uyu munsi. Turiga noneho ikintu gishyashya twita guteranya. Guteranya mu mibare turazajya duteranya buri gihe, aho tuzageza hose tuzajya duteranya ibintu bibiri. Kimwe tukacyandika ibumoso, tugashyiramo akamenyetso, kano kamenyetso k'agasaraba gatoya hagati, tugakurikizaho undi mubare, hanyuma utu turongo tubiri duteganye tukavuga ko bihwanye, bingana. Ni ukuvuga umubare umwe guteranya naho n'uwundi bihwanye n'uwundi mubare. Urugero turabona ko 1 guteranyaho 1, iyindi 1 bihwanye na 2. Turebye ku gishushanyo cyacu hano ku kibaho dufite icunga 1, niduteranyaho irindi cunga araba amacunga 2. Turibuka ubushize twabonye nk'umuneke umwe, umuntu aguhaye umuneke umwe akakongera ubundi muneke umwe, ugira imineke ingahe? Ugira imineke 2. 1 guteranyaho 1 bihwanye na 2. Nuko tuzajya tubyandika, ariko ushatse wanatangira ukandika 2 gahwanye na 1 guteranyaho 1. Ntacyo bitwaye rwose. Urundi rugero twafata ni 2 guteranyaho 3 bihwanye na 5. Nidufata nk'amacunga 2 tukongeraho amandazi 3 bihwanye n'ibintu byo kurya 5. Urareba ku kiganza cyawe, za ntoki 5 twarebagaho ubushize, hariho ni intoki 2 ziri uruhande rumwe n'izindi 3 zose hamwe zikaba intoki 5. Ushatse wanakwandika ko 3 guteranyaho 2 bihwanye na 5. Byose birangana. Buri gihe mu guteranya ibintu bibiri ushobora guhera ku cyo ushaka. Kiriya kiri iburyo cyangwa se kino kiri ibumoso ushobora kubihinduranya, igisubizo kizahora ari kimwe. Icyo ntimuzakibagirwe. Nidufata 10 tukongeraho 1 nk'urundi rugero, turabona ko bihwanye na 11. Urundi rugero nidufata 2 tugateranyaho 1, turabona ko bihwanye na 3. Turongera tubone ko rwa rugero twavugaga mu kanya, 2 guteranyaho 3 bihwanye na 5. 10 guteranyaho 1 birahita biba 11, kuko 11 ikurikira 10. Ni ukuvuga haba hiyongereyeho 1. 10
kongeraho cyangwa se guteranya 4 bihwanye na 14. 10 nitwongeraho irindi 10 biraba kangahe? Biraba 20. Hano ku rundi ruhande dufite imyitozo. Ndashaka ko mufata urupapuro mukaza kuyuzuza. Kumwe twabikoraga ubushize twandika umwitozo, hano nuko tuza kwandika igisubizo hariya ahantu hari utudomo hatujuje. Muragenda mwandikaho igisubizo. 10 guteranyaho 2 bihwanye na kangahe? Mukandike 10 guteranyaho 3 bihwanye na kangahe? 10 guteranyaho 5, 10 guteranyaho 6, 10 guteranyaho 9 bihwanye na kangahe? Dukomeze ku myitozo ikurikiraho tubone ko 2 guteranyaho 2 bihwanye na kangahe? 2 guteranyaho 4 igisubizo nyacyo mugishyireho. 10 guteranyaho 7 ni kangahe? 10 guteranyaho 8 ni kangahe? 1 guteranyaho 9 biraba kangahe? 8 guteranyaho 2 ni kangahe? 7 guteranyaho 6 mwandike igisubizo. 5 guteranyaho 5 ni kangahe? 4 guteranyaho indi 4 bibe kangahe? 9 guteranyaho 9 biraba kangahe? 3 niduteranyaho 1 biraba kangahe? Hano mbakopeje, nitwongeraho 1 buri gihe ni umubare ukurikiraho. Ubwo muraza kureba ukurikira 3 ni kangahe? 5 guteranyaho 6 ni kangahe? 2 guteranyaho 7 biraba kangahe? 9 guteranyaho 5 ni kangahe? 11 guteranyaho 2 bihwanye na kangahe? 6 guteranyaho 4 bihwanye na kangahe? Hari utudomo buri gihe nicyo baba batubaza ni kangahe. Hariya baratubaza noneho ni kangahe? Ni uwuhe mubare twateranyeho 6 kugira ngo bibe 18? Murawushaka muri yo twize uyu munsi cyangwa se twize ubushize. Ni uwuhe mubare twafatamo tukawuteranyaho 6 bikaba 18? Hanyuma igikurikiyeho 13 twayiteranyaho kangahe kugira ngo bibe 19? Nacyo mushakishe mu mibare twize uyu munsi cyangwa se twize ubushize. Uwo twashyiraho uri hagati ya 0 na 20 niho tugejeje uyu munsi. Ni kangahe twakongeraho 6 bikaba 20? Hariya naho murashaka igisubizo gikwiye. Ni kangahe? Hariya hari akadomo hose cyangwa ari utudomo 3 no gushaka igisubizo mushyiramo. 8 guteranyaho 5 bihwanye na kangahe? Naho igisubizo hariya no kugishaka. Turakomeza n'indi myitozo. Mu mibare dusabwa gukora imyitozo myinshi kugira ngo tumenyere bibanguke vuba. Nta kintu kigoye ni ugukora imyitozo, tugafata urupapuro n'ikaramu tukandukura ibisubizo tukareba, nyuma tukareba niba twabikoze neza, tugashaka umuntu waba yabyumvise neza kugira ngo aturebere ko ibisubizo byacu ari byo. Ni kangahe twakongeraho 2 kugira ngo bibe 6? Na hariya turawushaka mu mibare tuzi kugeza uyu munsi. 8 twakongeraho kangahe ngo bibe 14? Ni kangahe twakongeraho 13 bikahwana na 15? 1 twakongeraho kangahe kugira ngo bibe 20? 20 nitwongeraho 0 biraba kangahe? 0 ushize twarayize tuzi ikivuga.
10 nitwongeraho 0 biraba kangahe? 7 twakongeraho kangahe kugira ngo bibe 8? 8 guteranyaho 8 bihwanye na kangahe? 13 guteranyaho 6 bihwanye na kangahe? 15 guteranyaho 5 bihwanye na kangahe? Ubu rero kubara kuva kuri 0 kugeza kuri 20 turabizi, ndetse tuzi no guteranya imibare yose iri hagati ya 0 kugeza kuri 20. Nidukora iriya myitozo yose twabonye tukayikora neza, tukayikora nta hantu twibeshye, tukibuka ko uyu munsi tubonye ikintu gishyashya, ni kariya akamenyetso k'agasaraba twise guteranya cyangwa se kongeraho, hanyuma na kiriya kimenyetso kindi cy'uturongo tubiri duteganye twise bihwanye. Tukaza kubona ko ubushize twarangirije ku mbuto, ku mapome 10. Nidufata amapome 10 guteranyaho 10 bihwanye na 20. Ndabashimiye rero ko mwakurikiye isomo ryacu ry'uyu munsi, kandi ndizera ko mubona ko byoroshye. Tuzakomeza ubutaha, mukomeze mu bisangize n'abandi, munasubiremo imyitozo no gufata urupapuro cyangwa se agakayi mukajya mwandika, mukamenyera imyitozo yose dufashe tukayikora, kandi tukayikora neza kugira ngo bitworohere mu isomo rikurikiraho. Rero inkunga mbasaba no gusiga mukanze subscribe cyangwa se kwiyabonesha kuri channel, tuzajya dukomeza kubonaho amasomo. Ikindi, hari ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo, icyifuzo, acyandike hasi muri commentaire, ikintu yifuza no mu masomo yacu y'ubutaha twazarebaho mu ishuri ryacu. Ndabashimiye rero ko mwakurikiye, mukomeze mugire amahoro, umunsi mwiza.